Good evening, members of the press. Tai Joto Tirprohani sini takut tai buku Brono. Sentini os hari ni zorawo press conference kaina bagai Pailemani mungkai Maharaja Bibikrom Manikoni asaimani salno regei jeng je Tripura Employees Federation 19 tarigo tahun holo salpuni program naruna bagai akokno tei salaina bagai ani logi tomo sini chairperson advisory board ni Tripura Employees Federation ni sini hukum opera Bayojita Tripura ani yang pasing tomo sini Tripura Employee Federation ni Central Executive ni Vice President ata Business Debroma tai tomo ozagawo sini Central Executive Member ata Ojit Debroma tai tomo sini ulblogo sini Tripura Employee Federation ni General Secretary ata Chandrasekhar tai tomo sini ulblogo sini advisory booth ni Vice Chairman ata Uttom Debroma sengomno sanamuchu taklai bosoro taklai 19 tarik August ni 2022 tahun holo kaisa birat state level program jeng jotoni bagai khaitong o jagao noro press rono bahaino jeng special babai khai jeng invite khayo tai noro ni thute sara Tripura ni bororo je o program no celebrate khaini rok je phai manai ba phaika je phai mai rok bahaino nok nogo boro asogoi obno celebrate khaina ni bagai sini loge join khainai je buma bodol tai movement for kok boro tai Maharaja Bibikrom Welfare Society am haikai jeng collaborate khaina o program no program kaham kai success kai tlang na bagai salpuni program je sini o jagao sini bubagra Produr Kishore Manikyo Bahadur bo haino sini inaugurator tai chief guest hisabai manjak khainai tai utomo program kaham serai rogni je felicitation program sini society wo je art and culture literature performance academics rogo je kaham khai tongnai rogno bahaino jeng adino felicitate khainai tai culture program ni bisintei bahaino borogno recognition rizanai je performance khainai rogno tabo tai bo kaham ka sai narinai sini buku Ojita Tripura tai bini ulo je sanam sunai rok nor sungmani ulo jotono kaisa poinoti jeng salainai sukup lai Belai hambai cini media person suno jeng belai nukhatung khaza tangi hute jeng August 19 tariko cini Bubagra Bibikrom Kishore Manikoni ajaima salpalai dani thangtongo belai pakhom gatung ni bisingti sara Tripura rajyo palok jagnai haipano state level ni opandano jeng Tripura Employees Federation jeng klai tongo klaidani chepman mani bagai jeng belai kepal gaham ni khatongo cini program tentang kebang ma tongo fungni simi horjora fungo jeng botok himlai jip sosano thangai cini bubagrano borom funugui bini ko aro malaro rijagnai abuni bagai samruk choli tongo abunu karibo town hulo cini rejap musang panda tai cini rung gurung elem gurung dal bidal bedek ni recap mong samung seimung nini ko reng mario ucuk ber memacak apro sokat nani bagi bocini tanggo tongo jotono poinai cini opandano pohom dodul khaina ni bagai tai bo ucuk khati sana ni bagai Tripura haste ni joto Tripura sarapno kobogo noro jari thayo khaibai di tai man khai cini pando manjak khai cini panda no tai mulai thkai ti sana ni bagai cuma khai di tai opanda wo khai manjak phainai cini lelu jeng kepal kaham abu bagrani no busuk bubagra Produr Kishore Manikyo abu bocini rogi jengbai cini opanda phainai ni bagai go sijak bono mani jeng tai bo khatung khaza jeng belai khatunga ni bisingtei jeng palainan nai tongo norongni bukhaktei obono kobongna bujongo norong tongjabai di cini pandano enjoy khaidi tai cini pandano norongni media ni bisingtei sara Tripura rajyo pildi cini bubagrani bumung cini bini lai buma boje khailangmani abrobno jeng tai bo pillainai tai bubagrani bisingo
जों महाराजा बीर विक्रम मानिको जतिनि सले एलएम गोरों रोंमारि गोरों सी गोरों बो 11टा कान्ट्रियाव थाङै बिनि नुकमानि बिनि सोलोंमानि बिथिंखै जोंनि त्रिपुरा हानो रांनि बोखाक्तै हदा दफानि कुचुको दिसानानि बोखाक्तै रोंनि बागै बो गोबां मा सामुं तांलांखा एबं आबो जोंनि लाइफ माता कुचुक सासाङै दङ बो आजरा रगो बो कलेज रग बे महाराजा बीर विक्रम कलेज निनि अंक गर्वनगर स्कुल तिनि अंक आगुलियो बुरि रगनि बागै चेला रगनि बागै गोबां मा स्कुल रग खुलुगै कलाङै जोंनो रोंनि पखर खुलुगै कलांमानि बागै जों दाबो रोंनि एलेमबाय साकबाय थांनोति सानानि सेकमानखा आबुनि बागै बबाग्रानि फला तंकचान तंथम ताइ बिनि लामना हारिबो जों जोंनि दफा फदानो साकबाय थांनो सजाय मानानि बागै जों बिनि याप्रि रमै थानानि जों बिनि आजमानि बिसि पालायमानि बिसिंतै जों साकसाबनो ताइ कुचुको कुचुको बिसि मानानि जंगै जों अपान्दानो खायलेने नाय दङ जों बिसि गुरुं खायनाय ताइ जों सिनिया त्रिपुरा हास्टेनि गोबां मा एनजिअ ताइ साकबाय थां कुचुकै खायनाय मदद गोबां मा जानि आमचायो हांगराव खायलायनाय बिदि जों खबर बांखा जतन गाहाम गोरोंखाय अपान्दानो खायनांगौ हनै सुरिउै नरक जतन बेला बेलाखाय हामबायाफोरै दिनैनि जोंनि अपाद प्रग्राम न नरक जे खायदिनि कबगै अनि कबनार मनरन बायथा जतन permanent solution खायनानि खाया आमो तो कायसा स्टेट नि प्रॉपर्टी स्टेट दङो जे आमो अंडर म्युनिसिपालिटी काउंसिल नि अंडर आमो उनका गवर्नमेंट सामो आ प्रश्न त्रिपुरा गवर्नमेंट गाहामकै प्रश्न उत्तर रिमानाय फिया बच्चे एज ए त्रिपुरा एम्प्लॉय फेडरेशन जों आमो सेंसिटाइज खायमानो जों आमो अवेयरनेस दुइमानो आमनि थुनरनि थुतिनि जों बयनोबो एपिल खायमानो जों मास मुभमेंट खायनाय आमनो deputation or awareness to kankai definitely government is always by the people for the people of the people and they will take the accounts of people's demand okay जों सियामो सोर सानलायखा जों सियामो गोदो खायलायखा okay जे बो मखल नुगै बुनु याहां तय रनो जोंबो मखल फियग्रिबै मारि लायनाय okay नोंताबो अपॉइंट टू मानिबा जों ताबो जत्तो TF नि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक ताइ जत्तो त्रिपुरानि citizen रनो जोंमो तमा कुफुर तमा कसम तामो बुकुं बारा बुकुं कलो जत्तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल मिलुइनो अम हाइरनो जों स्टेट प्रॉपर्टी द स्टेट हेरिटेज रनो जों प्रोटेक्ट खायना नांनायसि because this property is of world's property देखा शोभनी करेंगे प्रश्न जे लाइट कतालेर कुडुंखा बा कसामेर कुडुं जे महाराजा बीर विक्रम नि मांगथं सलामे आसु जाखा दाबो कसामो के बथाने करिखा कम को जे जा बिक्रम कोक सुमु दाग जे कताले कदसले कुडुं महाराजा नि जे कुडो आर कि बिनि आ मांगथंते थेबो आसुर जना जना आसुर जागे हा नम के तामो को पदक्षेप ना जानाय बाया नि सरकार बा एविएशन मिनिस्ट्री borok tamu khaitong ya ambu sing saimon suyaku fiaba as a citizen of the country tai o hani san of the soil ng nation omo sanamu chu maharaja bir vikram erpu ni mungoi tamu sudu erpu do protect institution protect cities protect district no protect erpu no mani tripura bisingo maharaja ni statue torkar langkai belai ka chao karon je kuno jinis identity si कारण जेकुनो कल्चरल आर्टिफैक्ट बिनी जे इमेज आमका सिनी आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट एंड ऑफ द डायनेस्टी व्हिच इज ओनली वन इन द वर्ल्ड जे मानिका डायनेस्टी जे फ्रेंडली टू द पीपल एंड द सब्जेक्ट आमनो तो इनाय चिंगरि का सिनी मेमोरीज आमो इन द डेज टू कम आमो इटसेल्फ पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन